Chandra Singh Teron High School along CRPF Pen Patir PC Civic Action Program Ipadupon. Longcap Nokbi Teron Arong Araratum Dolong Kabi Penajok Kaceling Isung. Dipumatipung Forest Gate Adung Along Pulis Atum Raki Hormu Pen Inut Sijut Sutrudharapan Kineplong. Longkiri Abirta Pen Nili Samia Biri Kropi Non Birtang Ton Pen Arjupanikha. Pini Thang ni Pai Kep Ani Por Pai Krihiniapo CRPF 20 Battalion Pen Patir PC Chandra Singh High School along Civic Action Program Padupon. Komandan 20 BN CRPF Komandan Officer Soron Singh Abitung Atum Chandra Singh High School apan Panongsi School Library apan Pak Pharoi Sira Pak Kep Books Lapen Almari Hini Table Chair Hehui Pipa Jerpon. Laso Amay along Alhiaman Pen Karbi Anglong DC Tebakar Nat Chetongdun Alang Lirideng Pensi Library Pangpupondu. Laso Amay along Tan Bang Lapen Charlie Osomarapan Ason Alam Tan Pare Tekangsi Ing Samjin Pen May Pajupon. अपना दरोजी टॉम अपन काम इस तरीके से जो है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइट टॉयलेट ब्लॉक लैट्रिन विद सेफ्टी टैंक वॉशरूम विद लैट्रिन 1 नंबर रिंग वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि बहुत पुराना एक कुआं था, वो बंद हो चुका था। हम जब भी गाँव वालों के पास गए तो उन्होंने बोला कि वो कुआं ठीक रहा कुआं करके दो, तो काफी मुश्किल भरा काम था। लेकिन हमने एक तो वो हाइट से 200 फुट नीचे था, फिर उसके अंदर 85 फुट नीचे जाके उसके रिंग चेंज किए, रिंग चेंज करके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हायर किया गया और फिर उसको पानी को ऊपर 200 फुट पे लेके आए और जो है फिर वहां पे मोटर लगा के लोग कुएं से भी पानी मत निकाले, वो पानी जो है 1000 लीटर की टैंकी लगा के उसको चालू किया। लास्ट हमने 3 दिन पहले किया। तो इसी प्रकार आगे फर्दर 2 मेरे बचे हुए हैं ये सिविक एक्शन प्रोग्राम। तो फिर भी स्कूल को कोई जरूरत है तो वो जो है आप जो है एक लेटर के तहत आपको बता सकते हैं। हमारी एक टीम होती है, सर्वे करती है और उसको फिर जो है अप्रूवल लिया जाता है। तो मैं स्कूल टीचर का, प्रिंसिपल का और बच्चों का बहुत धन्यवाद था और प्रिंसिपल का जरूर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए और इस जो है फंक्शन को चाक लगाया। जय हिंद, जय भारत। Lasi long cap nokbe teron arong haratatun labang suacek adolong ningkan po anlo ke don puta ningji pondinti. Lasi non anke deitor alang roy parai cek adolong ke don raklap anlo pusi perang kia tengno jethandun. Lasi local MEC KAC Forest Board Chairman Richard Tobiapan nang rabek tapusi kacuning ripon. Lapen ke lapun nilitum labang so adolong le kabelo pulote lang ke tia hutke kasik sakte tan kangjang anlo puta ningje pontu. Pen ke Osumar School kidun sitame labang suat dolong le kateroy pon pe putik kaprek atuwar ke avelo. Pen ke kisu kiun esitame lasu adolong le teroy pon pe pulote athai avelo puta ningjipon. Lasi MSC election aprang labang suat dolong nang kira pasonte nesen jipu longcap nokbe teron arong aradatum pen tuning report. Lapen ke jongsi bang suat dolong nang rap lo pulote kevan GMSC kilik jahut ke nang cirap citudun fokusi longcap nokbe teron arong arada tumpen ningji pon rinti rongjang pong pen Robinson Timung ing long kiria birta nokbe teron su pulo nili arong tan nokbe arong lo nokbe kangura arong lo nili tum la suati long kawi penjo disi school kitu na tu anong bekerja gitu kisu ki lasu kawi atilong ke hello pena joksi nili tum hok le tam kita kasik sak to kong kasi lang pleng kutay anton itum kedam ya pan kasik sak to kong aju girja gitu no ya tu non ke lanon school po la ta kedam ya tum pan atuar vele ke lang ti u kon kita
nili tu marong ke hapu asam sok ke duprong lo la don in koi arong amunit ke la so delong hello Dela bangso dilong arta ko an bang kan an bag dolo. la ningkan Polo nili kan mone ningkan troknet dulu nili tum tiroi bom kita aprang peta mekhang si rong pen kirap po la pusi cikim bom he Kimbo. le non na bang ke nili bang la MEC tum pen ma MDC tum pen le chuningri nang rap ha nili chuningri dun le Tang dela bangso dilong pen ko pine kacingkoi rong sore cingkoi sonda dulu. la sonda dulu ni seker pen ki yang ko ya tum ge chini po bai wan ko yang try krui la son dulu Dela bangso dilong putak ko pine local MSC atum nang kirap dulu ma. Aprang pen ta avelan rabri la si jadi tum non bang ke rong ta ka thelat siksak lo la si chuningri dulu la MDC tum long pen ta aku lagi tinggi tum long pen sita La election aprang nang rap som te puja si. elektron aprang ke nang feedback nang po kuya lo ayong si nang feedback te kulute nili tum ta lapu anat ke nili tum la donin koi elektoral ke dua tum ana bang ke nili tum ta ki pidunya pan katura do kok Katora de kok. Bile ka pan sinali tum lang turong. lang kurong po Jong si nang pi la so dilong nang pi pen patang da lipute puthot la lang li phansi kacirat dun ji phan nang li tum puthot. Cito dun thupo puya. Puya jalo ke cito dun tupo lai la so de long yong pen si ni tum kitam ke bang pen yong si nang rap aku nang pi nang kim pute ni tum la irong abang ke toning koi atum ana bang ke ni tum la pu la non vichar tok di long tum kirap dun tupo pulo alam kitam tang ning kan song kha Kedam tang la election hutan nang li tum la ake hai Richard to bi phansi gut ki jok iglo ma tang te. yong iglo aprang pen ta ni tum hang bom lo nang pipi lagi ni tum kitam ke bang sik sak susu kali ni iskur gitu na tum anta ka sik sak lo kisu bi un e girja gi dun la lang lagi thelo ta ni tum hapu parai si duprong na lo Bujar dukan daro kita po nilimen ke nok veteran human teron akleng silo nili Di Pumatipung Forest Gate adung along Pulis atum rakia hormu pen inut sijut sutrudhar arta ningkan flikep rapli apu amen let sudhir sutrudhar dharomnala asoraphan nep ingnang ponlonglu arideng pen gram hini brown sugar pulis atum longpon KSA metheng tom agrup atum joy pen inut bang hini drugs kirimpu arjulongsi joy pen langchari dunlo Sijut sutrudhar drugs mati brown sugar kirim bom aporahut metheng tom KSA agrup atum raikom sakhiaphan birta pisi drugs kirim mate kichuabang phuaphan raikom sakhiatum chipari denglu birta ke tok bom aporahut ke lamhoi ku anang deng tong pabon jini pulis atum klardak pen nang pachini dundelang বিষয়ে কওকচোন কেনেকৈ কি খবৰ পালে কেনেকৈ আপোনালোকে পালে আচ্ছা মানে প্ৰথমটো খবৰ মানে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজসকল জানে আমি আমাৰ কেছে আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফালৰ পৰা কাৰ্ডম জনাইছোঁ তো আজি মানে কথাটো এনেকৈ হ'ল মানে পাৰ্টিকুলাৰ এইটো মাটিপুং এৰিয়াত ন তো বহুত ল'ৰাবিলাক মানে অলৰেডি ড্ৰাগছৰ চিকাৰ হৈ আছে যোনটো মানে ট'টেলি আমি কেছৰ কাৰণে মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈ গ'ল তো আমি মানে ট'টেলি অপ'জ কৰি আছোঁ তো আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক লাইফবিলাক বৰবাদ হৈ আছে তো মানে যোনটো এইটো পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত গাঁও মানুহবিলাকৰ অলৰেডি আমাৰ কাৰণে বহুত কমপ্লেইন দিছে ইয়াত এক্টিভিটিছবিলাক হয় ৰাতি 8 বাজি 9 বাজিলৈকে তো আজি মানে আমি এনেই জাষ্ট আহিছোঁ আহোঁতে মানে দেখা পাই গ'লোঁ তো মানে মানুহজন চমু বুলি কোৱা মানুহজন ধৰণৰ থাকে তো তেওঁ মানে অলৰেডি বহুত বম চুগাৰ বোলা বস্তুটো মানে খায় তো মানে তেওঁৰ লগতো পাইছে যথেষ্ট বস্তু পাইছে আৰু কিছুমান মানে ইনফৰমেশ্যন মতে আৰু পাবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি তেওঁ মানে ঘৰত চাৰ্চ ৱাৰেণ্ট কৰে বা সেইকাৰণে আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং পুলিচ কাৰণে আমি এটা ৰিপৰ্ট জনাইছোঁ যে এইটো আজি যোনটো ইনচিডেণ্ট হৈছে এই কাৰণে মানে তাহাঁতে মানে ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে কিমান পাইছে আমি দেখি যে 2 গ্ৰাম কাটি দিলোঁ এনে ইয়াৰ মাৰ্কেট ভেলু কিমান আছে
কিমান পাইছে 2 গ্ৰাম পাইছে মাৰ্কেট ভেলু কিমান তাৰ লগত মানুহ কোনোবা মানুহ পাইছোঁ সুধাধাৰ দিলোঁ 44 ইয়াৰ তাৰ নাম আছে চিধুৰ নালাম